Tonight, kaya't kuman kakabsat nga i-share kada kayo deti mesa nga message. I've been meditating on this. I've been reflecting and with the ministry that we have, growing ministry, plus deti tema tayo itang atawen, nagpintas kami ti tema tayo. I'd like to talk to you about the grace of God tonight. Di tema tayo itang atawen, ano tayo tema tayo? Together, we strive to grow and abound in, the word is grow. Everybody say, grow. Ti grow, continuous. Han nga one day. All the days of your life. Iso nga hantay dapat nga lumamlamiis, bumabaaw, agsishrink. Amoy dito word nga shrink. Everybody say shrink. Antay dapat nga bumaaw. It's your responsibility to make sure you're growing. Because we are commanded in 2 Peter chapter 3 verse 18. Kasi di ko na 2 Peter chapter 3. Lagay mo na dito. Dito. Oh, tapno dito iti maipan nga video ijay. Nga to. Pwede? Dito yung PowerPoint, tas dyan. Yan. Oh, looks good. Okay, basahin nyo. But grow in, deta lang kakabsat. Sino kano ti dapat ag-grow? Itayag nat ima na kano ti dapat nga ag-grow. Itayag nat ima na. Are you growing? That's the command. If you're not growing, you're sinning. Kasi ti utos, grow. So it is our duty to make sure we are growing. Kakabsat, nabayagag mo ta Kristiyano na. Nukin nabayagan, siyak natamot ti may sa akabayagan na Kristiyano to yan. But I still keep growing. Adaka di kadakay tatat mangitudo nga, Pastor, mariknak kat lumamlami iska, ti Apo. Meron ba? Adaka tatat makaitudukan niya, tayag yu imayo. Pastor, mariknak kat agis slow dan kat pa nagserbim ti apon. Anyone? What about you? Why? Because I take this very seriously. It's my responsibility to grow. Utos grow. Iso nga, no sumadsadot kayo, madi kakabsat. Lumamlamiis kayo, nagiging inconsistent, that's not good. I have the right to tell you now, that's not good. Kasi ti kunana ti Biblia, grow. Ano ti opposite ti grow? Shrink. Malaylay, matay, aglamiis, agsulit, agsadot. That's the opposite of grow. We should grow. Nawatan nyo kabsat? Okay. Now, our topic tonight is this word, grace. Everybody say, grace. Now, I'd like to help you with one important thing. Kasi kakabsat, amin tayo ng rugi ti parabor. Agtultuloy gapo iti parabor. Amen? But, adda iti maysa nga kankanayon nga may testify. May bagbaga tayo. While deto'y kakabsat, there is nothing wrong with it. Kaya lang, it's only one half of the story. Kat madimet, no DJ lang kakabsat, iti nagpatinggaan tayo, nga di tayo mat kompletuan DJ dapat, nga story, ti grace, iti biyag tayo. Are you following? Okay. And I hope, ti goal ti puso kakabsat kat ko numan bilang at datay ka dito yung level, ipakita kada kayo DJ higher level. Tapnon iti kasta, kompleto J story tayo ti grace. Kasi you are supposed to grow in grace and not only use grace as a comfort and assurance. You are supposed to grow in grace. Iparabor ti Apo, makaliwliwa. Iparabor ti Apo, makaitud tinamnama. But let it not be nga ti grace ti Apo
mangtid lang ti assurance kada tayo. Kasi talaga ti Apo nagbalbaliw. Ngam dapat DJ parabor, balbaliwan na tayo. Okay, here is the statement. Alright? Ikabil mo DJ statement, napaka. Okay? Napaka. Awan outline na dito yung kakabsat. Bale, flowing lang nga message si Suna. May isa lang di kayat ko nga-emphasize dito. Okay. Read everybody. Napaka-faithful ng Diyos kahit minsan unfaithful ako. Di ba? Sino sa inyo ramdam nyo ang faithfulness ng Panginoon? That we are unworthy. Agpaiso deta kakabsat. Kasi tikariti apohan na kaibatan. Han nakabaybayan. Han nakapanawan. Naawatan nyo kakabsat? This statement is true. Tama ito mga kapatid. But I'd like to tell you that this is only one half because many of us seem to be comfortable with this but do not want they jay kayat nga mapasamak jay grace ti Apo tabiyag mo. So we are comforted, we are encouraged, we are assured of the grace ket ni Satanas kung laapan na ka nga isulat dapat nga ipapatim ken ipakita na ken kadet grace ti Apo nga di mo makita DJ other part of the story of grace. That's what the devil wants to do in you. And as your pastor, I'd like to challenge you tonight that we should look at this statement as only part of a story and not the whole story of your life. Let me show you a picture, an analogy, nagsimple. Tapno lang alaan tayo kakabsat nga pagibasaran. Kitan tayo kakabsat, ti may nga balay. Okay? Kitan tayo di may sa balay. Pakita yun dito balay. Napintas mo lang design na. Dito nga balay, at the first floor na, at the second floor na. DJ statement nga, amoyo, permi nga naka-faithful niya po Diyos. Marik na, ure no dadong maanak unfaithful at hanak nga maikari ti parabor ti Apo is only level 1 of Christian life. Because the other and the higher level of Christian life should be this. Instead nga patinggatay lang ka dijay naka-faithful ti Apo, ure unfaithful at. Ti level 2, gaputa naka-faithful ti Apo, iso nga agi-strive back nag-faithful. Deta ti level 2. And sometimes we use as an excuse the faithfulness of God in spite of our unfaithfulness to justify our unfaithfulness. I'm not saying nga isot yung obraan tayo deta kakabsat. Ngam isot kayat ni Satanas nga obraam iti parabor ti Apo. When the grace of God should challenge you to go higher in your spiritual life. Naawatan nyo? So, deta kakabsat, ti kabuklan, deti message tayo, itatangarabi. It is true, nga ijay grace, di ta natin nga sabaton ti Apo because that's the language we understand. Di kinakapoy tayo, sabten na ti parabor. Di kiti kasapulan tayo, isabat na nga ipaay. Dagiti unoy ken karkararag tayo dinggen na ket di kayo ita matukay iti Apo nga paunayon Apo. Nyan nga kinaimbag ken kinasayaat mo. Tano kitak ti sarili ket kastuyak ken ka. That is level 1. Naawatan nyo kakabsat? Ngam apeng agpatingga ka lang ti kasjay. Kasi with that, awang pagbalbaliwam kakabsat, unfaithful kan tulat ta. With that, inconsistent kan tulat ta, at atin tulat ta, ikwatay mananagat, nakasaysaya at ti apuri unfaithful la. Kung kunatay tulat ta, deta ti kayat ni Satanas nga pagsaltekan ti Christian life tayo. As your pastor, I am here tonight to tell you from the Bible,
That's where you start, but you should not stop. This is your starting point, but this is not your stopping point. Okay? Now, let me show to you a verse from the Bible in 1 Corinthians chapter 15, 9 to 10. 1 Corinthians chapter 15, verses 9 to 10. Look at the Apostle Paul. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called. Kita nyo, the sense of unworthiness na? Kunanagat sa anak nga maikari. Apay nga na maikari. Kita mo ta inubrak ako nana. Kita mo tinaramid ko. Kasano nga maikari ako mati ayat ti Apo? Kasano nga maikari ako mati kinaimbag ti Apo? Kasano nga maikari ako ma iti parabor iti Apo? Maawatan niyo di jay? Kasano ita nga maikari akpay nga usaren iti Apo? Kita man tabiyag ko kunana. I persecuted the church of God. Isu nga kadeti nga verse inyebkas na no kasano DJ kinadakkel ti parabor ti Apo. Ngam ti damagek nagpatinggakat iso na dita. Ket no isu ti level nga nagpatinggaam, it's the ceiling of your Christian life. Can I tell you, there is verse 10 after verse 9. Ti kunana di verse 10, but kunanan, by the grace of God, iso nga deti makita yo kanyak, parabor ti Apo. Kadagiti amin na apostol, siyak ti kabatitan. Hanak maikari. Ngamahana nagpatingga iso na itikas jay nga appreciation, jay grace ti Apo. Kasi, haan na lang nga in-appreciate jay grace ti Apo, nag-respond iso na kaday jay grace. Tihan nyo ipalubo sa mapasamak kada kayo kakabsat, kat no i-appreciate tayo jay grace ti Apo, awam mo't response tayo. Ibagatay nga faithful ti Apo, kat di ka mo't ag-faithful nga ro dita. Hello? Ibaga tayo nga nakaparparabor, kat yan na nga rudmut kakabsat ti pangsubad mo. Day level 2 kakabsat. Are you following? Kat ni Satanas, kayat na nga kulaapan na tayo kadeta nga banag. That is why, kunana, by the grace of God, I am what I am. Iso deta di appreciation. Acknowledgement. Everybody say acknowledgement. Amoy orisyak iti kakabsat, at daak iti kastoy nga level nga po, ubi nga hanak nga maikari agyaman ak Apo, ti parabor mo. Digiti nga blessing agyaman ak. There's nothing wrong with that. That is level 1. But you should not stop there. Kita ang kakabsat, after the appreciation na ti parabor ti Apo, makitam di response na. Anak ko na, and His grace which was bestowed upon me was not itangarod ta nakitam ti parabor ti Apo. Kasanot pa nangi pakitam ngahan nga sayang di kinaimbag ti Apo kengka. Yun, level 2. Iwan ko na, His grace which was bestowed upon me was not in vain. Anak ka na saan dito, was not in vain. Hanggang na sayang. No di kat anay naramid na, I labored. Iso nga kakabsat, ti panagserbi ti Apo, saan nga pinilitan. No ti panagriknayo, ti panagtukar ti orkestra, panag-choir, panag-asher, panag-song lead, panag-care group leader, kat kasla mapilpilitan kayo kakabsat, ngam amuyo nga i-appreciate jay grace. Saan na ba? Anong ginagawa nyo? Yung verse. Oh. Ngam di yung amom nga i-appreciate jay grace, ngam tirik na mapilpilitan, surusuruwam nga kalayaten di agdan nga mapan di second floor. Nga ta pa nagserbim, hana mapilpilitan. Kasi, no agpaiso nga maapresyar mo ti parabor ti Apo, di nga rod ko na, paunay kastoy ti Apo kanya kat nakababain mo't lang no kanayo nakbalado, mapangkapilya. Di ka di dapat kasta ka? Hindi ba mga kapatid?
Isungahan na han na yung kapilitan ti umay nga nasapa kakabsat. Nupod no nga maapresyar mo jay parabor ti Apo, ada level 2 na, ada response mo. Haan lang nga level 1, appreciate. Ingkata level 2, ada response na. So kako na nahangan na sayang jay parabor ti Apo kanyak, nagtrabaho ak, ay labored more. Kahit nga sawen, no sika ti makaibaga nga kaadwan ti parabor ti Apo, sika nga ro dapat ti kaadwan ti trabaho na. Detat kayat na nga sawon, kakabsat. Amen? Oo na yun. O, tatanaawatan yon. Sino kada kayo nga, kaslamok deta, idin pastor nga, itala nga nag-click ta panunod ko, itag naman di ima na? Hira, no? Iso nga, next time ag-testimonyo kayo nga, amuyo, naka-unfaithful, naka-faithful ti Apo, abangak deta next nga ibagam. Because that's only one half of the story. Aanak ka maikaringam ti Apo nakasaysayaat, urahayek di response mo jay. Iso nga. Day ti urahayek. As a listener to your testimony, iso nga kakabsat. Apo, nakababayin ti Apo nga kastulat maipakitak. Iso nga, by God's grace, incommit ko nga, jak pulos maladaw na umay ti kapilya. That is your response. That's level 2 Christian life of the grace of God. Kasi they grow in grace. Kasi kakabsat, listen, no awan DJ level 2 nga mindset ti grace, kat level 1 tayo lang, you will have comfort, but you'll not be changed. Unfaithful kan tulat akang kanayon. Kat di ka gusto ni Satanas nga unfaithful ka akang kanayon ang? Di ka gusto ni Satanas nga lumamlamiis ka? Hello? By the way, listen to me. Speaking of pinilit na tayo kumati Apo nga agserbi keng kuana. Burden ti ministry. Ngamahan na tayo pinilit. Pinili na tayo. Kat despite nga amuna nga hante maikari kakabsat, pinili na tayo. Di kad garot ita privilege. Kat gapot a privilege, say-saya atom nga rod Kat no maipalagip king ka, ti failures mo, apay makasurun ka. Di mo't ay adadang ag-thank you ka nga, ay kas jay gayam ti usto nga pa nagserbi, okay, sursurwek nga rod. Hindi ba? Kasi po, wala tayong mindset ng second floor. First floor lang ang mindset natin. Ngam itata, the second floor mindset mo, adadda nga mabaing ka ti Apo, no maibaga dagiti nagkurangam. Kat adadda nga ma-appreciate mo lahat ti grace ti Apo ta, Apo kas jay gaya mo rin adot nagkurangag katana ng baybay ati Apo. Kasano ak nga ta nga makabawi king ka Apo. Hamo ka di ko na nga kas jay? Di jay next part of the story. Hello? No level 1 laang da tayo kakabsat. Gaawan level 2 mindset at the assurance mo. Kasi talaga, kakabsat, an nakabaybay anti Apo, uray naloko kang anak na. Ha talaga, pastor? Wun. Anak na kan tulat ta. Han nakabaybay, han nakaisina. He will always look after you. With His love, He will discipline you. And then you begin to say, grabe ti Apo nakasaysayaat. Anang arod ti next version na ita, next part na. Iso nga, kunamot na. Di JJ level 2 kakabsat. No, awan level 2, awan commitment mo ti Apo. Nila Apo, just ti committed, king ka. You'll always appreciate God, but you will have no alignment in the ministry. Oh. Naawatan nyo kakabsat. So with level 1 and no level 2, we have comfort. Will not be changed. At the appreciation tayo, ng awan alignment. With level 1, without level 2, mariknam jay mercy. Tita Mercy.
Ngam awan movement mo, Apollos, I shall not be moved. Ure kasanot pa ng begbeg ti pastor, conference, amin, kagabsat, ag-involved tayo. Awan. Ngam to nag-testimonyo tayon, paunay ti apon kagabsat. Ure unfaithful lak, naka-faithful. At dadigit hangko dinawat, inted na. Han nga inted, kaputa maikariak nga maikan, ngam paunay ang ti apo. So anangarot ita? Anangarot ita? Han nadakas di nga statement kakabsat ngam one half of the story day jay. Iparabor ti apo. Hello? Now, speaking of faithfulness kakabsat, i-require ti apo nga faithful tayo. Kat hantay dapat rigaten, ken dagsenen, nga i-require ti apo nga faithful ka. Di kad kuma, naragsak ka nga, o tigayam i-require ti apo kat excellence. Agkop apak nga road. Tigayam i-require ti apo kat consistency. I will cope up. As a pastor, that's what I do. I teach you about biblical service, your conduct, behavior, how you are supposed to serve with excellence. Kat na-realize mo, so kung ganun palang gusto ng Panginoon, o di sige, magko-cope up ako dyan. Kasi mga kapatid, ding ganda ka. Faithful di apo, ding amin. Yes. Nung kayat mo sa uno, unfaithful ka, koronaan na kanto lata di langit. Think about it. If you're not faithful in your ministry, kaya't asawang koronaan na kanto lata di langit? Well, that's not right. And He'll not do that. God is righteous. Kat di gijay to koronaan na di langit, no da koronam, di jay koronam isuntot pamadayaw mo keng kuana. Kat nagmayatan kakabsat no naawatam di jay impreach ni Pastor Proby, kat natignay tapusom nga isot nanipod di jay, nga nagbaling ka nga permi nga naka-faithful ti Apo, kat umawat ka ti korona di langit, ada maidatag mo ita iti Apo. So, what I'm trying to tell you tonight, adot burakan ng wrong mindset dito yung kakabsat. Umuna kat DJ statement, hana kompleto. May ikadwa, detay, numaungtang kayo, mapalagipang kayo, kas kailang mapundi. Hindi dapat. Ang dapat kasta kakabsat. Kasi agserserbi ka ti Apo, no talaga nga napudno ka nga agserbi, kat maamwam di kayat ti Apo, di kat kumaikagumaam nga isot i-fulfill di jay. Nga no di ka na-fulfill, kas na sikat nagso, imbes nga ti Diyos. Unay mo tang kakabsat pumayam ti Apo. No di mo na-fulfill, di kayat na sikat agso imbes ka dapat ti Diyos ti agsuiging ka. Hello? Tapos no nakapagsakripisyo ka, kas na isot ada utang na. Samantalang agbaybayad kat utang Utang nga naimbag nga nakim, hanga utang nga bayadam di inobrinted naging ka. Iso nga kakabsat, uray man pa'y adot ubraan yung aparati ministry, uray everyday kay peng agbisita, ag soul winning, awan lugar di pa nagpalangguad. Kasi no si ka, mariknam, di level, di grace ti Apo ka, tapatamot di jay di pa nagserbim ti Apo Awan lugar pa nagpalangguad king ka. Amo ko na nga, nagadot na itulong ko dito church, meaning ada utang ti Apo king ka. Adot na itod ko dito church, ada utang nga ro ti Apo king ka ita. Hindi ba ginawa mo yan? Kasi ang lalim ng appreciation mo sa grace ng Panginoon. So manipot ita, kas pastor, agtutulag tayo. No, permiti commitment yu ti ministry kakabsat, hanyo ko maurayan nga kasla tapikeng kayo. Though I will continue to encourage and acknowledge. I will continue to do that. Pero i-maintain nyo jay panunot kakabsat, nga hangge agururay di jay tapno agserbi kay ti Apo. Umdas di jay appreciation mo jay parabor ti Apo, ti personal na panagbiag mo, nga isot driving force mo nga agserbi ken kuana. Your reason to live is to serve. And your reason to serve is the grace of God.
Without the grace of God, awan meaning ti panagserbim. Without the panagserbim, awan meaning tabiyag mo. It's always the grace of God. So we should not only appreciate the grace of God, we should respond to the grace of God. Anti ko pagbalinin nga DJ grace ti Apo kat safety net, uno fall back. Pagbalinin tayo ko DJ grace ti Apo nga motivation nga agserbi tayo ti Apo. I hope naawatan nyo kakabsat. I really wanted to share this with you kasi kasapulan nga datama nga mindset tayo amin kakabsat ti panagministry. Kat nagpintas, nagpapada tayo ti mindset. Nagmayat no kunadaging ka, oh brother, appreciate man ti commitment mo. Ano tinagan mo, brother? Russell, paunay kan, very promising ka nga ubing nag-full time ka. Parang agpaiso. Itod mo tibiyag. Kasi tigol na kat civil engineering. Paunay tayo sakripisyon ta dreams mo. Grabe, ano? Ngayon, hindi naman ikaw magsasabi, siyempre naman. Kundi sabihin mo, hindi, hanapay umdas deta, nga panangipariknak, ti panagyaman ko ti Apo, ti kinasayaat na kanya. So ulitin, no kasanot ka unag di appreciation mo ti grace ti Apo, kasta kumamot nga ro ti kadakkel ti panagserbim ken kuana. Don't just remain level 1. Go to the second floor. Because that's what grace is for. Grace forgave us. Grace gives us chances. Amoyo, nagpaunay ka ti parabor ti Apon. Uray, ipagkatayo nga ag-failure tayo kakabsat. Han na maibus ti parabor ti Apo. Kat deta kumatrason nang agpaspas nag kang aruda. Deta kumamot ka ti rason nang agsakripisyo kang hamurigatan di pa nagsakripisyo man. Iso nga amuyo kakabsat, listen, datayo laeng nga the assurance of salvation na, ti adapod no nga rason na nga agserbi ti Apo. Nagadut religion, nagpas nag agserbi. Kita nyo, di kita daduma, everyday magmagnada kakabsat ha? Yeah. Di kita young people da kakabsat? I'm telling you, before da nga ag-college, at the mission field exposure da di kita. That's true. Bilangan da numano ti balay nga binisita da, manong at tao, isubmit da nga record, mapan amin, di central office, di kita nga record kakabsat. Di kita imot da duma nga relihiyon, miyembro, at da idaan da nga oras nga mapandamot agpagpag na kakabsat. Mapanda ka di kita sangot parke, unag ti airport, ti goal da DJ kakabsat nga good works is to attain salvation. Datayo ita nga naka-receive ti salvation, nga mo tayo nga unworthy tayo, tapos inayon mo dita, dagiti mercies can goodness of God every day. Tapos nakarigrigat tayo kakabsat nga akayan nga agserbi ti Apo. Naisalakan ka nga talaga, uno saan? So nga dito'y kakabsat, let's make it a culture. Let's make it a spirit here. Haantay ko mamapilpilitan nga agserbi. Hana mapilpilitan nga ag-choir, ag-asher, mapanagbisita. Kat the more nga the opportunity, you should grab that opportunity of ministry to serve the Lord. And prove yourself to be faithful before God. Tapnon ikan nakantut korona di langit, adan tumot idatag mo nga pamadayaw ken kuana, gapo iti parabor na ken ka. Strive for the crown. Go for the crown. Amen? Yes, it's not easy. Who said it's easy? We should not even put in our vocabulary that word hard. There's nothing easy in the ministry. Everything is hard. So mo ipantapanunot mo nga narigat. Isu atalagan kakabsat iti ministry. But you have to strive for the crown. Isu nga kunana,
They that strive for the masteries, kunanay di Bible. Pero sabi ni Apostol Pablo, disiplina ak itibagik. Tapnon ti kasta makagunudak ti corona. Sana ko na, J. Timothy, nga dagiti soldado ni Kristo, saan da nga ikalang ti biyagda kadagiti na inlubungan na banbanag, tapno maayayo da dayjay nga nangayab kadakwada. Isungan nyo ikalkalang ti biyagyo kadagiti na inlubungan. No makitam nga, DJ pa nagservim ti apo kat medyo bumasbasit, evaluate ang basit ta biyag mo. But don't come from a mind nga madagdag sanan ka kakabsat. Come from a mind nga mababain ka dapat ti apo. Kasi paunay kamot nga minagpaisong kakabsat to, riingan nakatibigat, ikan nakatibiyag, angas, hamoy kararag, itid na, kararag mo, impaay na kakabsat. Pero kas jay lang, ti panagserbita iti apo kakabsat. Tama ba yun? Kasi nga level 1 ang mindset natin, puro appreciation. So we are comforted, we have assurance, maong pagbalbaliwan, unfaithful kan tulat ta. Itang arabi, sa ludsudakin ka, ano ang tugon mo sa biyaya ng Diyos sa buhay mo? When you keep telling about the grace of God and the goodness of God in your life, ano ang tugon mo dyan? What should be your response? Can we read that verse again? Tapos sink in kada kayo? Verse 9, irugim di verse 9. Part 1 pala dito, At the part 2 na dito yung lesson, sa balintuman na verse 2 maminsanan. But look at this. Meditate yung na imbago. I-meditate yo. I am the least. Permitrik na na di ayat ti apo aya. Syakti ka ba't ti tanggo na na? Tahanak namin nga maikaring apostol. Tapay. Pinersecute ko di church. Ito na nga nakita di unworthiness na agbalin nga apostol nga ayaban ti apo kakabsaat. Isu nga hanga napilitan, pinili ti apo isu na, gapu ka di jay, hanamas baalan, isu nga I counted all things dang kunanan kakabsat. No adaham mo kaya nga i-give up, gapu iti apo, evaluate mo ta appreciation mo ta salvation mo. Kasi no talaga, appresyaram ti panang isalakan ti apo gan ka, anya trigat mo nga mangi-give up ti anyaman na banag para ti apo ko ma. Sige man, awan dapat narigat nga i-give up king ka. Kasi di dyan nang isalakan king katakid-kid daw, Paunay kan kakabsat, may prioritize mo sa bali nga tao? Hamo may prioritize ti apo? Wow. Wow. Isu, dakat din ang isalakan king ka. That's it. Oh. I persecuted the church. Verse 10, anak ko na, but by the grace of God. Isu kati pa nagbaling ko nga apostol, parabor ti apo. Amoy parabor? Undeserved favor. I don't deserve this. And His grace, garod, di parabor na kanyak, saan nga nasayang? Nagtrabaho at ti uray lang. Gat uray siya kat nagtrabaho, saan nga siyak di jay? Parabor na lata kanyak, di jay ko nana. Iso nga itang arabi, challenge kayo to serve more, not to earn the love of God, but because of the love of God. I challenge you to commit more. I challenge you to give more. I challenge you to sacrifice more. I challenge you to serve God more, not to earn the love of God, but because God loves you so much. What's your response to the love of God? Iso nga, dito pa nagserbi, awan sapsapulot nga kasukat na dito yung kakabsat. Apay ko mga agsapulak ti kasukat na subsubadak lang harod ti apo. Manat sa pulo makasukat na subsubadak ti apo nga agdama kakabsat. Ti kinaimbag na. Wow. That's why grow in grace. Don't stay in the first floor. Go to the second floor. I don't know no kasano nga nakisa uti apo kada kay itang arabi kakabsat. But if God spoke to you tonight, tataman lang agpa-invitation ako, ayan, nga I believe, nagpintas nga umay tayo agpasango, magparintumang ti apo, umuna apresyaran tayo ti kinaimbag na. Last year, itangat-awa na po. Amen? Oh. Amen, may, nga ni man may dedekar ti balayaw. Oo, unay ka. Oh, kada kay nga kakabsat, adu nga na ikarkararag nga lugan,
Panagbasa, motor. Diba? Thank you, Apo, dito yung motor. Kuna ni Jubal, kararag ko di motor na. O, iso nga dapat deta motor. Ang nakaiyaw-awan. Baka mauram. Deta motor. Ipan na ka dito kapilya barok. Amen? Wow. I hope marik na yung parabor ti Apo. Let's come forward tonight. Come on, kneel at the altar and say, God, thank you. Come on. May kayo kakabsat at kararag tayo. Dito yung kastoy ti culture ti church tayo. God is a God of many chances. Kat kastama mo't dito yung church tayo. We're always given chances to serve. Agad hantay ko mga abusaran ti parabor ti Apo kada tayo. Strive for the crown. O naparabor ken naayat na pudno a Dios. Thank you, Apo, ti adu nga parabor mo kada kami. Ino kasanot ka adumi nga dati stage, Apo, ita ken dagiti stage ti sanctuaries. Kasta kaadu ti naduma-duma nga panakidil mo ti parabor mo, Apo, kada kami. Ket natauhan kam, Apo, ita. Nga handlang ko mga receiving, Apo, iti dapat nga partemi. Response, Apo, iti dapat kasapulam. So we acknowledge tonight, Apo, pakawanan na kam dagiti nagkurangan mi, pakawanan na kami, Apo Diyos, dagiti panaglamiis mi, panagbaaw mi, panagkapoy, ala, Apo, amom iti kasasaad mi, Apo Diyos, ket adda nga sindadaan na tumulong. Iso nga, adadda ko mga rod, Apo, nga pagserbyanda ka, ket napudno kam ko magserbi, Lord. You are very faithful. That's why we should be faithful to you, Lord. Teach us, Lord, to be faithful in obedience. To be faithful kadagiti ministries mi, Apo. Uri awan makakitkita, tasi ka nga rod, Apo, ti makakitkita digitoy. Ket magunod minto kumamot ti corona, Apo, Tadan tumot may datag mi nga pamadayaw kan ka. Tapnon jay parabor mo kada kami, saan nga nagbanag nga sayang, Apo. So nga kalatay devotion tay bigat, ti kararag mi, amin nga impaay mo nga resources, influence, amin na blessings, Apo. Idaton mi matlaeng nga idatag ken kaget nawaya ka aramatem amin digitoy. Biag mi pamilya mi para ti pakaidayawam. Your grace is the reason we serve, and serving you is the reason why we wake up every day.
So help us, Lord, to live for you because you have given your life for us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says,